ntukangane na mugenzi wawe kubera imitungo y'isi, ntukandavure ubusa, ntugabangikanye Imana. Mwumvise relationship iri hagati y'iyi mirongo no kuba umugaragu mwiza no kureka guhakana no kureka kuba indyari. Ariko icyo ngira ngo mbabwire, iri jambo ry'Imana riratwubaka, riratwereka ko tugomba kubana neza mwisi. Akaza neza muhawe ikaze muri Hamotech Trading Center Limited, aho serivisi zose ukeneye ziboneka ahantu hamwe byihuse kandi ku giciro cyiza. Waba ukeneye gukoresha serivisi z'irembo, serivisi zose uzihabwa ku gihe. Turagusabira serivisi zose ziboneka ku rubuga rw'irembo. Haracyari byinshi ushaka gukora kuri interneti, ntugahangayike. Dutanga serivisi zo kwandika no guprintinga document, CV, letters, scanning na photocopy, internet yihuta cyane, online applications zose. Ukeneye amafoto cyangwa video ku rwego rw'umwuga? Dukora amafoto ya passport, amafoto y'ubukwe, event birthday, video shooting na editing, studio photo za kinyamwuga, ibicuruzwa, product photos. Ibyo wifuza byose tubikorana ubuhanga n'imashini zigezweho. Muri Hamotech Trading Center Limited hari na serivisi za banking agent zizewe kandi zihuta. Tanga serivisi zo kwakira amafaranga, kubikuza amafaranga, transfer, kwishyura bills, MTN, Airtel, WhatsApp, REG, TV, school fees n'izindi. Hamotech Trading Center Limited, aho ukeneye serivisi zizewe zihuta kandi zitangwa n'abanyamwuga b'abahanga. Turi hafi yawe kandi turagufasha mu buryo bwose bushoboka. Serivisi nziza, zihuse kandi zose zikorewe ahantu hamwe. Ku bindi bisobanuro baduhamagara 07173747 Hamotech Trading Center, umukiriya n'umwami. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Kongeye gusubukura ibisobanuro
by'imirongo mitagatifu ya Qur'ani y'igitangaza, aho tugiye kurebera hamwe amagambo meza aboneka mu gice cya kabiri cya Qur'ani, surati al-Baqara, kuva ku aya ya 26 kugeza ku aya ya 29. Ni aya enye tugiye kuganira. Izi aya zikaza zunganirana na ayati zatambutse. Ndavuga imirongo. Iyo mvuga aya mba mvuga umurongo cyangwa se ibimenyetso. Ibi bimenyetso bya Qur'ani, ibi bihamya bya Qur'ani birunganirana n'ibyatambutse. Twabonye ko kuva ku aya mbere kugeza kuri iyi aya 29 ari ayati zuzuzanya kandi zifite inkuru imwe, aho Allah yazitangiye ashyira abantu ibiremwa bye mu byiciro. Kandi twabonye ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icy'abiyeguriye Imana bakemera Imana, twise righteous believers. Icyiciro cya kabiri ni icy'abahakanye Imana, aribo disbelievers cyangwa se disobedient. Icyiciro cya gatatu twabonye ari icy'abantu bari hypocrite b'indyarya. Izi aya rero kuva ku aya mbere kugeza ku aya 29, Imana yavuze ibi byiciro atari ugucamwo abantu ibice, ahubwo ashaka ko buri wese agira self awareness, buri wese yikontorora, self control, akireba ese ndi mu kihe cyiciro, ni ikihe cyiciro ndi kwisangamo. Ese ndi kwisanga mu cyiciro cy'abari righteous believers, ndi kwisanga mu cyiciro cy'abari disobedient or disbelievers, cyangwa se ndi kwisanga mu cyiciro cya hypocrite. Twavuze title ivuga from classification to transformation, kuva muri classe y'ubuhakanyi na classe y'uburyarya tukajya muri class high class, ariyo class ya righteous believers, y'abantu bemeye kugandukira Imana. Rero Imana kutubwira izi classes, ibi byiciro, ntabwo Imana iri kubitubwira kugira ngo abantu bibonemwo ibice. Ntabwo Imana iri kutubwira kugira ngo abantu bacikemwo ibice. Ntabwo ari divide and rule nka kwa kundi tuzi abantu batandukanya abantu kugira ngo baje kubayobora. That is not the purpose behind. Ntabwo ariyo ntego. Imana ntabwo siyasa yayo ntabwo ari divide and rule. Ntabwo ari ugutandukanya abantu kugira ngo bayobore. Ahubwo Imana ya mentions this classification so that if you find yourself from the bad class, so you can easily transform. Imana ikwereka ibi byiciro, ni wisanga muri ibyo byiciro bitari sawa, bitari byiza, kugira ngo bikorohere guhinduka, ufate decision, uhinduke ujye mu cyiciro cyiza aricyo Imana yaturemeye. Nkuko twabibonye ku aya ya 21, Imana iravuga ngo ya ayuha nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Imana irabwira all mankind to worship him so that
all humankind should be righteous believers. So, Imana rero kuvuga izi classes, intego yayo nkuko nari maze kubivuga, it's not a divide and rule system. It is to self-aware or self-explore or self-control. Imana yashyizeho izi classifications kugira ngo, yashyizeho ibi byiciro kugira ngo umuntu abashe kwidentifyinga, arebe neza, amenye se ndi mu kihe cyiciro mu bijyanye no kwemera Imana. Numara kukibona, nusanga ari cyiza, stay firm, ugishikameho. Nusanga atari cyiza, change, transform, hinduka, ujye mu cyiciro cyiza. Twavuze 3 classes: believers, righteous believers. This is the first class. A second class is disobedient or disbelievers. A third class is hypocrite class. Izi classes ko ari eshatu, Imana ntago yigeze zimentioninga cyangwa se zivuga. Ibi byiciro ntago Imana yigeze bivuga kugira ngo izane ya system ya divide and rule yo gutandukanya abantu kugira ngo bayobore. Oya, ahubwo ni kugira ngo buri wese amenye icyiciro arimo n'iki Imana ishaka muri ibyo byiciro. Kuko iyo utari umwemera uba uri umuhakanyi, iyo utari umuhakanyi uba uri hagati yo kuba umwemera n'umuhakanyi, uba uri indyarya n'ibyo byiciro. So rero niba utari umwemera, haranira kuba umwemera. Nimba uri umuhakanyi, va mu buhakanyi wemera Imana. Nimba nturi umwemera, nturi n'umuhakanyi, uri hagati nk'ururimi, uri nka kamereo, uri nk'uruvu, urajya hariya na hariya, ntago uza ubarizwa. Nawe hinduka ube umwemeramana, kubera yuko twabonye mu aya 21 nkuko nari ndi kubivuga ko Imana yahamagaye abantu bose ikavuga iti ya ayuhanasu ibudu rabbakum, all humankind worship your Lord. Yemwe bantu nimugaragire nyagasani wanyu, alladhi khalaqakum, who created you, we mugaragire nyagasani wanyu wabaremye, walladhina min qablikum, and those who are our fathers, those who preceded you. Mwebwe ari mwebwe n'abasogokuruza banyu bababanjirije, mwese mwese muri biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, nta utararemwe n'Imana. So Imana rero, purpose of creation, intego yo kurema abantu nta yindi, so that we can be righteous believers. Imana yaturemye kugira ngo tube abagandukira Imana, bubaha Imana, babandi iby'Imana bategeka babyubahiriza, ibyibabuza bakitandukanya nabyo, kandi bakabikora ridaa rajaa thawab Allahi wa ridahu. Ibyo bakabikora nta kindi bashaka uretse kwishimirwa na Allah, to be satisfied with Allah. So if you worship Allah with devotion, so that Allah subhanahu wa ta'ala can satisfy with you, that is the purpose of being created. Niba usenga Imana rwose ugamije gushimisha Imana, ugamije ko Imana kwishimira, and then therefore you get reward from Allah, Imana ikabiguhembera kubera ko wayishimishije, wanaganukiye Imana nk'uko ibigushakaho, ubwo uba ubaye obedient, ubaye umugaragu that Allah satisfies with, ubaye umugaragu Imana yishimira. Iyo rero niyo ntego. Nanone twavuze ko izi classifications zihari kugira ngo umuntu yimenye. Ibyo ni self aware cyangwa self explore cyangwa self control, kugira ngo umuntu yimenye. Kuko n'uwimenya nibwo uzatangira urugendo.
nimba utazi nimba uri umwemera, nimba utazi nimba uri umuhakanyi, nimba utazi nimba uri indyarya, uzahinduka uteze. So, kwimenya rero, self aware, kwimenya mu bijyanye no kwemera Imana nibyo bizaguha guhinduka. Ya transformation tuvuga ntabwo yabaho utabanje kwicencura, utabanje kwireba ngo umenye uri hehe. So, numara kwicencura rero ukimenya, nibwo uzafata decision yo guhinduka. So, ubwo rero turakwifuriza ko nimba utari umwemeramana wahinduka ubanje kubanza ukimenya. Ntube mu bapinga, kuko nuba mu bapinga twabonye ibihano Imana ihanisha abapinga. Icyambere twabonye ko Imana ifunga amaso, ukaba blind, ukaba impumyi, ntubone ukuri. Icya kabiri twabonye yuko Imana ifunga amatwi. Allah set a seal on the eyes and ears. Imana ishyira igipfuko ku matwi n'amaso. And on their hearts. Kandi Imana on the hearts, Imana igashyira n'igipfuko ku mutima. Ibyo ni ibihano Imana iguha. Consciousness ntiyongere gukora, umutima wa nama wawe ntukore, amatwi ntiyumve, amaso ntiyumve. Thirdly, cyanyuma nuko Imana ifunga n'umunwa, ukaba deaf dumb, ukaba igipfa amatwi, ukaba ikiragi, ntuwumve ntuvuge. So, urumva ibyo ni ibihano, ni consequences zo kuba disobey or kutaba umugaragu ugandukira Imana. Imana ifunga amatwi yawe ntuwumve ukuri, igafunga amaso yawe ntubone ukuri, igafunga umutima wawe consciousness ntugire umutima nama, and then kuri wowe ibintu byose bigasigara biziruye. Ibyaha byose ukivurugutamo, ntugire umutima nama ugukomanga ngo iki kirazira, iki kiraziruye, ntugire indangagaciro, ukaba uri umuntu uri ready to commit any crime at any time. Umuntu utemera Imana, utemera ko Imana iriho, utemera ko Imana izahana abanyabyaha, utemera ko Imana izagororera abanyigandukira, ukabura aho ngaho udafite ukwemera. Nukuvuga ngo uba uri ready to commit any crime at any time. Igihe icyo ari cyo cyose uba ushobora gukora icyaha icyo ari cyo cyose, kubera yuko ntabwo ufite conscious, nta mutima nama ufite. Kuri wowe ibintu byose biri lawful, biremewe. Wakiba kuri wowe ntabwo ari icyaha, wasambana kuri wowe ntabwo ari icyaha, warya umutungo w'imfubyi kuri wowe ntabwo ari icyaha. Mbese kuri wowe ibintu byose ni interest mu buryo ubwo ari bwo bwose, nta limit zihari kuri wowe. Ni ukuvuga ngo na leta zitariho ngo zikumira abanyabyaha bakora ibyaha, zisetting rules and regulations zitariho nazo, wowe ntaho waba utandukaniye n'inyamaswa, ahubwo inyamaswa yabikuruta, kubera yuko nta kintu na kimwe ufite kigukumira. So, kwemera Imana rero ni byiza, bituma uba umugaragu mwiza. Kwemera Imana bituma ugabanya ibyaha bigabanuka muri sosiyete. Kwemera Imana bituma uba disciplined, ugira ikinyabupfura, ugira indero. Kwemera Imana bifite benefits, bifite fruits, bifite amatunda, kandi amatunda yo kwemera Imana ari constructive, arubaka. Ahubwo sinzi n'abantu batemera ibijyanye no kwemera Imana, sinzi uko babibona. At my view, ngiye ku giti cyanjye mbona ko kwemera Imana bituma abantu babasha kubana in harmony, bakabana neza, kubera yuko if you fear to commit crime, nimba utinya gukora icyaha, kubera kwemera Imana, ibyo biba bifite umumaro ukomeye cyane psychologically, kurenza uko watinya gukora icyaha utinya yuko uri buhanwe n'amategeko. So rero ukwemera gufite umumaro ukomeye cyane. Kwemera Imana reducing commission of crimes, bigabanya gukora ibyaha. So reka rero
turebe izi aya enye zisigaye, aho twarebye ko izi aya zigendana no kuidentifyinga class urimo kugira ngo ubashe gufata decision ya class right class. Reka turebe ibisobanuro byazo tuzinjiremo. Imana iravuga muri surati al-Baqara aya 26 ikavuga iti inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah subhanahu wa ta'ala does not shy to give an example of a mosquito or what is above it. Imana ntabwo iterwa isoni no gutanga urugero kabone niyo rwaba ari urugero rungana n'urw'umubu cyangwa se ikiruse umubu. Imana ntabwo ijya igira isoni zo kuvuga ukuri, zo kugaragaza ukuri, anyadhkura shay'an ma, kuba yatangira urugero ku kintu icyo ari cyo cyose, qalla au kathura, cyaba gito cyangwa se kinini, walau kana tamthilan bi asghar shay'in kal ba'uda, kabone nubwo yabitanga urugero ku kintu gito cyane kingana n'umubu wa dhubab wa nahwi dhalika, cyangwa se isazi cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Allah does not be shy to give an example of a mosquito or which is above of it. Imana ntabwo itinya gutanga urugero rw'isazi cyangwa se umubu cyangwa se ikiri hejuru y'umubu. Fa amma alladhina amanu, ngo abemeye Imana, fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, abemeye Imana basobanukirwa icyo Imana iri kubabwira, bakamenya ko ari ukuri kuvuye kwa Nyagasani. Wa amma alladhina kafaru, naho bahakanye, fayaquluna, bakavuga bati madha arada Allah bihadha mathala, bakavuga ngo ubundi Imana ni ikigamije gutanga urugero, yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira, Imana ikayobora kuri urwo rugero rutoya benshi mu biremwa byemeye Imana, wa yudhillu bihi kathira, ndetse na byinshi mu biremwa Imana yaremye bigahakana bikayoba kubw'urwo rugero ntibabashe kubisobanukirwa. Imana ikasoza ivuga uyu murongo ikavuga ngo wa ma yudhillu bihi ila alfasiqin, nta bantu banonirwa gusobanukirwa iby'uru rugero rw'umubu uretse abangizi. Fa amal mu'minuna fayalamuna hikmata Allah fi tamthili bisaghiri wal kabiri min khalqihi. Ngo mu bisobanuro bya tafsiri muyassara bakatubwira ngo Imana ihabemeye Imana gusobanukirwa ubugenge buri muri urugero rugufi, naho amal kuffar, naho bahakanyi, fayaskharuna wa yaqulun ma muradu Allah min darbi al-mathal bi hadhihi al-hasharat al-haqira, bakavuga ngo ubundi Imana ni iyihe ntego ifite yo gutanga urugero kuri utu dusimba, kuri utu dukoko dutoya dusuzuguritse. Wa yujibuhumullahu bi anna al-muradu huwa al-ikhtibar, ngo Imana ikabasubiza ibabwira yuko ari ugutanga ikizami. It's an exam, ni ikizamini Imana iha abantu, wa tamyizi al-mu'minu min al-kafir, kugira ngo hagaragare uwemera Imana n'uyihakana. Lidhalika yasrifu Allahu bihadha al-mathali nasan kathirin, niyo mpamvu Imana kubw'uru rugero yasrifuhum anil haqqi, Imana ibakura ku kuri, ibatandukanya n'ukuri, lisukhriyatihim minhu, kubwo gutesha agaciro no kutaha agaciro uru rugero. Wa yufiqu bihi ghayruhum ila mazid min al-iman wal hidayah, hanyuma Imana igashoboza benshi mu biremwa kubona ukuri n'ukwizera ko gusobanukirwa uru rugero. Abantu babiri banyuze ku kigirwamana, abantu bari aho ngaho bahagaze mu nzira bavuye guhaha, hanyuma bakababwira bati
ngaho nimutange ituro kuri iki kigirwamana muratambuka mugende, nimudatanga ituro kuri iki kigirwamana murapfa. Harimwo abemeye gutanga ituro kuri icyo kigirwamana baragenda baba bahakanye. Hari n'abanze gutanga ituro kuri icyo kigirwamana bahitamo gupfa ariko batabangikanyije Imana. Urumva rero Imana kuba yatanga urugero ku kigirwamana cy'abantu, kuba abantu basega nk'isazi cyangwa se umubu cyangwa se ikindi, ukavuga ngo aka ngaka ni gatoya. Nta kintu gitoya mu kubangikanya Imana gihari. Uramenye ntuzabangikanye Imana kabone niyo yaba ari umubu, ntuzabangikanye Imana kabone niyo yaba ari isazi. Uzaba umuntu ugandukira Imana, ntuzagira ikindi kintu usenga mu maso y'Imana. Niyo mpamvu nababwiye nti uyu murongo ufitanye relationship na wa murongo wa 26 twabonye aho Imana ivuga ngo yemwe bantu nimugaragiye Nyagasani wanyu wabaremye n'abakurambere banyu kugira ngo mubashe gutinya Imana. Uyu murongo uratwigisha tauhidi, uratwigisha kuyoboka Imana with true devotion, no kwiyegura Imana ukuri kwiyegurira. Imana ikomeza ivuga mu murongo wa 27 iti alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi, babandi bica isezerano bagiranye n'Imana nyuma yo kurigirana n'Imana, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, barangiza bakanaca n'imiryango yabo. Ahangaha uyu ni uwundi murongo uri kuvuga ko abantu bagirana isezerano n'Imana ryo kutayibangikanya, ndetse bakaba bafitanye n'isezerano n'Imana ryo kudaca imiryango yabo. Ariko hari ababirengaho bagasenga ibigirwamana, barangiza bagaca n'imiryango yabo. Imana iravuga ngo abangaba igihano bakwiye ayusala, bakwiriye kubambwa. Wayusiduna fil ardi, kubera ko bangiza mu isi, ulaika humul khasirun, wabo nibo banyagihombo. Alladhina yanquduna ahda Allah, babandi bica isezerano bagiranye n'Imana. Isezerano riri hagati y'abantu n'Imana rikomeye cyane, ni igihango gikomeye cyane. Abantu bagiranye igihango n'Imana cyo kutabangikanya Imana. Ikindi gihango Imana yahaye abantu nuko batagomba guca imiryango. Iyo umuntu rero arenze kuri iki gihango akabangikanya Imana, agaca n'umuryango. Iyo tuvuga guca umuryango, hano turashaka kuvuga ngo ni hahandi usanga umugabo atumvikana n'umwana n'umuryango we, n'umugore we n'abana be, cyangwa se abavandimwe be, inshuti ze, ababyeyi be. Ibi ngibi ni ibyaha bikomeye cyane. Ni kuvuga ngo umuntu utumvikana n'umuryango we abanyuranyije n'igihango cy'Imana. Imana ntabwo ishaka ngo muce imiryango yanyu. Imana irashaka ngo mube abavandimwe. Wakunu ibadallahi ikhwana, mubo bagaragu b'Imana ariko b'abavandimwe bungu buvandimwe. Ntimuce ibyo ties, ntimuce isano mufitanye n'imiryango yanyu. Umuntu rero yaciye umuryango we aba yishe isezerano yagiranye n'Imana, kuko Imana yaramuremye imukumoye muri nyababyeyi ya nyina. Ariko ugasanga umuntu ntavugana na nyina, ugasanga umwana araregana na nyina, ugasanga umwana araregana na se mu nkiko, ugasanga umuvandimwe araregana na muvandimwe mugenzi we mu nkiko. Ibi ngibi Imana ntabwo ibishaka. Imana irashaka ngo mube abagaragu b'Imana b'abavandimwe, bunze ubumwe, bashyize hamwe. Yego hagati y'abantu habura uruntu, ariko mwiyunge musabane imbabazi, buri wese yorohere mugenzi we, haba ubworoherane. Niki Imana ibashakaho. Imana ikavuga iti alladhina yanquduna ahda Allah, babandi bishe isezerano ry'Imana, alladhi akhadahu alayhim bitawhid wa ta'a, isezerano Imana yabahaye niryo kutayibangikanya no kuyumvira. Wakad akadahu birisali rusuli, iri sezerano Imana yarishimangiye yohereje intumwa. Wa inzalil kutubi, Imana yohereza n'ibitabo irabihishura ibihishurizo ntumwa. Hanyuma twebwe abagaragu nyuma yo guhabwa intumwa n'abahanuzi n'ibitabo tugomba gukurikira Imana, tukayisenga tutayibangikanyije, tubikomoye ku ntumwa z'Imana n'ibitabo Imana yazihaye. Wa yukhalifuna din Allah,
nanone abantu bakwiriye kumenya yuko badakwiriye kunyuranya n'idini ry'Imana. Iyo tuvuga idini tuba tuvuga shari'atullah, ishariya y'Imana, amategeko yayo. Ka qat'il arhami wa nashr al-fasadi fil ardi. Imana yaburije abantu guca imiryango no gukora ubwangizi mu isi. Iryo ni isezerano Imana yahaye abantu. Ulaika humul khasirun fi dunya wal akhirah. Abanyuranya n'ibyo ngibyo, those who avoid these covenants, abo ngabo Imana iravuga ngo ulaika humul khasirun fi dunya wal akhirah, those are losers in the ordinary life and the hereafter. Abanyuranya n'iryo sezerano nibo bafite igihombo hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Isezerano ryo kugaragira Imana no kubaha Imana, isezerano ryo kunga umuryango no kubana neza n'abavandimwe bawe nabo mukomoka mu ndimwe. Niyo mpamvu bita abavandimwe, abo mukomoka mu ndimwe, bene nyoko, bene so, abavandimwe bawe, abo bose ugomba kubana nabo, ukabanana nabo neza. Iryo ni isezerano ry'Imana. Imana yahaye intumwa n'abahanuzi, imanura n'ibitabo, ibuza n'abantu kwangiza mu isi. Don't corrupt on the earth, don't commit crimes on the earth. Nimugakora ibyaha mu isi. Iryo ngiryo niryo sezerano Imana yabahaye. Izi aya ziri kutujyana ku isezerano riza kutubwira ku iremwa rya Adamu, impamvu Imana yamuremye yari ukugira ngo imugire umusigire ku isi. Tuzabyinjiramo mu aya zakurikira uyu munsi, ntago ndibuze kuzivuga, ariko Imana ikomeza mu murongo wa 27 ivuga ngo kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa takfuruna billah, ni gute mwaba abahakanye? How could be disobedient? Ni gute mwaba abahakanyi mugahakana Imana? Kaifa takfuruna ayyuhal mushrikuna, mwe mubangikanya Imana. Nta soni mugira yo mubangikanya Imana. Wahdaniyatullahi ta'ala wa tushrikuna bihi ghayruhu fi al-ibada ma al-barhan al-qati' alayhim fi anfusikum. Ni gute mutinyuka mukabangikanya Imana n'ibimenyetso bibagaragarira ko nta yindi Imana ikwiye gusenga uretse Imana imwe. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mwibuke igihe mwari muri abapfu, mwari mu rupfu, Imana ikabazura. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum. Mwibuke igihe igikombe cy'urupfu cyari kibagezeho, mwibuke ko mwari mutari ufite ubuzima, Imana ikabaha ubuzima. Uyu munsi mukaba mubayeho neza, ariko mukaba murimo murabangikanya Imana. Kaifa takfuruna billah, niki gituma muhakana Imana? Wa kuntum amwata, mwari abapfu, fa ahyakum, Imana ikabaha ubuzima, ikabazura. Imana irababaza ahangaha, ni ikibazo iri kubaza wowe nanjye. Imana iri kutubaza, mwari abo gucirirwaho urupfu, Imana irabarokora, irabazura. None nyuma yo kubaha ubuzima nkaho mwashimiye Imana, muri mubahakanya Imana, mukabangikanya Imana. Thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Imana yabahaye ubuzima, izongera inabubambure, inabazure kugira ngo mugaruke imbere yayo. Iryo ni isezerano. Imana iravuga ahangaha yuko Imana nyuma y'ubuzima bwano kuri isi tuzavaho tugapfa tukanazuka, kugira ngo ubuzima bwacu burangire, bwongere bubeho ubuzima bw'iteka. Niri kubereka yuko nyuma y'ubu buzima bwa hano muri iyi si tuzanyura mu rupfu, tugapfa, hanyuma tukongera tukazazurwa ku munsi w'imperuka, tugiye kwerekwa ingororano z'ibyo twakoze. Abakoze neza bakabigororerwa, n'abakoze nabi bakabihanirwa. Imana ibyo irabishoboye. Umurongo wa 29 ari wongera ngo dusorezeho, Imana iravuga ngo huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah wahdahu alladhi khalaqa al-ajrikum kulla ma fil ardi min an-ni'am allati tantafi'una biha. Ngo Allah wenyine niwe wabaremeye ibiri mu isi mubona mwese mufite mwinyungu, ibyo kurya, ibyo kunywa, imvura imanuka mu kirere,
ikazamura imbuto mu butaka, inyanja zirimo amafi n'ibindi byinshi cyane, na biriya byose biri mu butaka, za koruta, amabuye y'agaciro, zahabu n'ibindi. Ibyo byose Imana niyo yabiremye, ibyo byose bifitiye mwene Adamu akamaro. Imana niyo yabiremye. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. It is he who created all what you see on the earth. Imana niyo yabaremeye ibyo byose mubona kuri isi, which are beneficial to you. Ibyo byose mubona bibafitiye umumaro. None created them but Allah. Nta wundi wabiremye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Imana yarabiremye mu gihe cy'iminsi 7, irangije yicara ku ntebe yayo hejuru kuri arshi. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. Imana yashyizeho ibirere 7, amajuru 7. wa huwa bikulli shay'in alim. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala is over who knows everything. He is the one who knows everything. Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi byose. All knower, all knowing. Imana ni almighty. Imana niyo umenyesho wa byose, izi byose, yaremye byose tubona. Imaze kubirema bidufitiye umumaro, irangije iganza ku ntebe yayo y'icyubahiro, igavaninga, iditamininga, ishyira amategeko twebwe nk'abagaragu tugomba kugenderaho. Hanyuma kandi nyuma yaho ngaho ikatunyuza mu rupfu ngo twayibonye mu ayibanziriza ya 29, kugira ngo tuzagaruke ku Mana itwereke ibyo twakoze. Rero ibi byose dufite ni Imana yabiremye. Ntukangane na mugenzi wawe kubera imitungo y'isi. Ntukandavura ubusa. Ntugabangikanye Imana. Mwumvise relationship iri hagati y'iyi mirongo no kuba umugaragu mwiza, no kureka guhakana, no kureka kuba indyarya. Ahangaha rero ini deep mbigiyemo byantwara umwanya muremure, ariko icyo ngira ngo mbabwire, iri jambo ry'Imana riratwubaka, riratwereka ko tugomba kubana neza mu isi ya twese duhuriyemo. Umuremyi wacu ni Allah usumba byose. Hanyuma kandi tumenye yuko ari uzaca imanza nyuma y'ubuzima bwa hano kuri isi, ikatwereka ingorano z'abagize neza, ikanahana abagize nabi. Hanyuma mbifuriza kuba mu bagaragu b'Imana beza. Muri za classification twavuze, nusanga uri mu cyiciro kitari icy'abemera Imana, uhinduke rwose. Nge mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Akaza neza, muhawe ikaze muri Hamotech Trading Center Limited, aho serivisi zose ukeneye ziboneka ahantu hamwe, byihuse kandi ku giciro cyiza. Waba ukeneye gukoresha serivisi z'irembo, serivisi zose uzihabwa ku gihe. Turagusabira serivisi zose ziboneka ku rubuga rw'irembo. Haracyari byinshi ushaka gukora kuri interneti, ntugahangayike. Dutanga serivisi zo kwandika no guprintinga document, CV, letters, scanning na photocopy, internet yihuta cyane, online applications zose. Ukeneye amafoto cyangwa video ku rwego rw'umwuga, dukora amafoto ya passport, amafoto y'ubukwe, event birthday, video shooting na editing. Studio photos za kinyamwuga, ibicuruzwa, product photos,
ibyo wifuza byose tubikorana ubuhanga n'imashini zigezweho. Muri Hamotech Trading Center Limited hari na serivisi za banking agent zizewe kandi zihuta. Tanga serivisi zo kwakira amafaranga, kubikuza amafaranga, transfer, kwishyura bills, MTN, Airtel, WhatsApp, REG, TV, school fees n'izindi. Hamotech Trading Center Limited aho ukeneye serivisi zizewe zihuta kandi zitangwa n'abanyamwuga b'abahanga. Turi hafi yawe kandi turagufasha mu buryo bwose bushoboka. Serivisi nziza zihuse kandi zose zikorewe ahantu hamwe. Ku bindi bisobanuro baduhamagara 07173747 Hamotech Trading Center. Umukiriya ni umwami. murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification.